Goran Cerović se već 9 godina bavi biciklizmom, a od prošle godine član je Partizana. Ove sezone Cerović želi da osvoji prvenstvo Srbije i postane član profesionalne njemačke ekipe. Kada je počeo da se bavi biciklizmom, Goran Cerović pokazao je da se radi o talentu kome treba posvetiti pažnju. Nažalost, uslovi, ili bolje rečeno neuslovi u Pljevljima, kada je u pitanju ovaj sport, preselili su ga u drugu sredinu. Postao je član Ciklomonta iz Bijelog Polja. Rezultati koje je tamo postizao nisu ostali nezapaženi. Od prošle godine član je Partizana. Dobio sam poziv od Partizana i još nekih stranih klubova, ali sam prihvatio Partizanovu ponudu. Za 2 dana počinje Liga Srbije u Kruševcu. Večeras već krećem i idemo na sva takmičenja u Srbiji, Crnoj Gori i oko 10 van Srbije i Crne Gore. Već prošlu sezonu 15 mjesta ukupno zauzeo u Ligi Srbije. Od 150 možda biciklista. Ali već ove sezone ja sadam da će biti možda najbolji u Srbiji. Nada se da će ostali članovi ekipe raditi za tebe? Pa pošto sam sad najbolji u Partizanu, svi će raditi za mene, svih 6 vozača iz prve postave. Pa već ja imam ponude iz Njemačke, iz Amerike, iz BMC, pa za 1 mjesec i pol dana idem na razgovor sa 2-3 kluba, a najvjerovatnije u Njemačku idem. Na razgovor taj glavni i prelazim sigurno sljedeće sezone za njemački klub. Znači možemo reći da ćeš biti profesionalac? Pa sigurno. Dobro, ali tada tvoj rad se unovči. Koliko traje vijek jednog bicikliste ako se ispravno pridržava ishrane, treninga? Pa obično su biciklisti posle 30. godine najjači. Tada su najjačoj snazi. Upornost i volja, jer je Goranov trening, nerijetko vožnja od Beograda do Pljevalja, su nešto što može da ovog momka lansira ka ekipi koja učestvuje na najvećim biciklističkim trkama u svijetu.